Assalamu alaikum урматтуу бир тууганым. Алла Таалага көптөгөн мактоолор болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттуу дуалар болсун. Эгерде сиздин бөйрөгүңүз ооруса, анда Курандын 106 сүрөсү болгон Курайш сүрөсүн окуп, тамакка дем салып жесеңиз, бөйрөгүңүз оорубай калат иншааллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم